Díríomh agus phodchraoladh Thig Na Seansálaithe, mas maith seans a bhacu clochiad Na Seansálaithe. Is mis Hugh me gula cara agus drochur darnáid níama an seo le mas có leacia agus muid carde an Weir agus James of Fáilte. I know, sad face. Tá muid le gríthe an seachtainí seo, so be muid cur ama ar go rialta is go punch seo ar best bits da an Sraith journal of yoga Sraith tree. Ken the Sraith is mo kan crack of the oging and tamer fod as much as Jenny the Seansálaithe leis na Áine special ar fod. So dan the dingy nar ish leis na Áine special ar fod shaw ein the PC is fair. Gur míle maigad of ahanding vi geisha lin agus gahari gur maigad ahanding vi a leher ag EP le hai arched Eagrán bia agus tashkelti mora ella le chacht le lin de bliana agus much a clachtu lin is a god lin leis the Seansálaithe ach gajishin shaw iad na PC is fair da Sraith tree dan the Seansálaithe. Stoi, was I meeker toen u hoort de phodchraoladh seo dat hy gan laat fin Rose Charlie. Yeah. Agus er podcast seo. Is mission zeker dat single nis mag het zo range seo. Agus dat kin al droch lokam. Yeah. Le DMs agus am raw die. So dat hy we toen al mag zeg maar escort ik Rose Charlie. James, even a hand boy. Cool boy, tant betu aan hem leen. Ik heb kartedol cheesy kiri. Like sartale mission machto. Na be born there. Listen, tasgung will show on the vorgum delons de morta. Could mission James von tossing to rotsar fad. Agus tormid on Bert Fine in Homa. Tormid Hugh agus Adil in she's more size. You know, wing man and wing woman with my smile like, you know. Lovely. Anyway. Yeah. So be my he's on. Could my shach my escort nis just me all be my he's a Rose Charlie. James, to be fair, like Joe, led the whole of the town and everything, could call list and everything. But in terms of me all the time, Tagato and Garrow roll like no more, no other more shit. He's a geary. I guess Tamar Ross and let me a hard hand post le ban on Garrow roll. So there you have it. James Bach. If I could take note to genuine Rose, it's really sweet shot. Tag and dingy is achan carnal and cheer le part of lock one more rose. I will like actually when you're a goni bean rose like crack dog ratchet like will goni like their task could go you know rose a chartas no or rock will shit and gonna be fianta now will rose even few in shot like will actually don't a goni just genuine the dingy listen made just more crack. See, Hugh could the cash show agus some fraggle rolls to get on head, right? Because it's like say being rolls on to go on doing all. I just love them, like you know. Hey. Like it's like brother James, right? I guess I know it was strike two I show the winner, right? I thought it's bromance, I guess romance more the muid here was doing all the going. See, green and gold the whole lot. So, but no, gachéanúir Hugh churn doing all rose she's controlly, you know, being crack on to le goni, agus no lemon stach agus is brale muid the heart of my. It's bralem the Americanic coma, come major rammer, it's comolos a deal caderisha del just say it and where you go. Agus ni being better the eye in the prize of Cahagoni, being down and going of crack. Tagan the winter loho agus buinin siad súpagus agus sinan slí ceart chun túir fel rose frolí dul síos agus súpa bhaintas agus má bhuain tú go rud brise é sin ach ní héan éine ann rilí chun bhachta do salam. Tá sé cloiste gom gur bé an crack is fearr ar dóine dul síos a go féile sin go bhíonn sé scandalous. Bhíonn sé scandalous ar fad and I'll tell you now James agus le bheith féarnach leatsa bíonn an crack is fearr an the escort, right? Bíonn siad a gob obaríonn siad annach chuig turmain béid an dó obaríonn siad annach chuig ar fad ach chríochnaíonn siad na dulga sí if ag geola harta de héine go chlog agus an son he fáin vadendar gionn and going oh my God almighty man what chewed you up and spat you out. Agus tugann siad an teachtar ar fad mar sin agus ní liscom chun sa hasan siad ach bud bíon annach crack ar fad acu agus bíon job críoch táchtach ar siúil go chomá ach bíon bert nó teúr go gánaí just kind of cailann siad an tro lá héin agus but ní anna tú sé sin James tá Hí rúnta mai in the nachta is sé phodchraoladh sin tá chuiseach mar escort sin fact no definitely go even
We'll scale away like there's mentioned to ar the rudí smó a Harley the rules truly like scale away and like scan as the hick thing beyond Gabi mar shot well like a moment away there's sweet rules treated like she's Ken Dyer Harley sin no like and rud is fian better go walk it too. Well, sto vi pitch invasion ag an Rose Rally Yvonne or honey fair northern starch glazed mar haggart. Agus ví a kindle Rose ó Hunde an Chavan Lisa O'Reilly Animal Roshan. So ví a kindle Lisa and going, what's your man doing over there? Oh, Jesus. So vis an rod vis ran hen na. Can have na door to my grave size set up and so. As opposed to just say Landon or Landon should stiff from going in. Just Aberlum will do it. Then I'm going, oh no, you have to venture ever. So anyway, to make a long story short, Tógach sí sé sin an start score an flo fad. Ní raibh sé le frescin an television. And then, okay, Dahi, we're back. So, how are you? So, sin counts rudí at but it's kind of me on the Rose on or Ottawa, Avely Eastman, and I'd say Hartar Ravile agus a dóiag agus trídiag agus fermeor mana a bhí into show. So be size light bulb moment to come so we'll milk a cow live on the Rose of Tralee, right? So we go on the host, so has to go on vo to machen a start that said health and safety, forget about it. So anyway, Huck Reamer, both table more. Agus scripture on to spawn them so on the crew. So we shall write to come selection a hero show for lads. This shit is going down, right? Now, how about Áine? Bisha Tarlo, remission flog, Bisha sticks the paw paid in law, they're going. So, Vies a gumsa, Vies again later whore, Vies can stir a whore, I guess Vies can very more. Cahargan, Gresham Tarlo. So, Vies a kind of man vofza. 3 minutes to the cow dog. I was, oh, this could be brilliant, this could be brilliant, this could be brilliant. 2.5 minutes to the cow. Oh, jeez, this could be brilliant, that's good. Place got to come down, place got 2,500 people are going to go, this is brilliant. 30 seconds to the cow. Oh my God, I might. Dog, keep talking, the cow is gone. So how you loving? Like le fear this geistach le ach sort le geistach le econom gena. So and then cow is gone, gig is off. Agus shin agus thank you very much and where you go. So near Harle Sherry of vision on vo a machas and size paddock vishi agus vale shile she's ball rally. Gaus the skill to Norhola in a rave. Exclusive and sure. Yeah, agus be banalone Yvonne it's on the war. Agus ví a kindle as we hen. Can help when the lads to kiiste le queenle a machti chuisha. So it's happy birthday to you, right? Agus hosted she no problem at all. Don't she Jesus it wasn't my birthday at all. On Rose me heart. Yeah. It's a Russian or in telefish. Oh yeah. Dad. But like show bio like agus you know what like sin rodi chimaden ag gemacht na rede no hen rodi a mo agus national agus le rabile agus coachia den stig se do what else could go wrong. Did you rud this mass and on rud this embarrassing Harley David in that actor sort of a oh. I don't know pleasure them rare. Ní dó mocking go holchin because moim cos like rum e mo fastiger could just vote them Oireachtas. And I can this Jeremy begins a fairly good one. I don't know if it's against the gym, but if I miss Will Malavan and Chin agus mar Tarlian fágantíile as you do agus bhí a get your Harlish a green bar backroom bar bar bug right like agus dirt car that it was like two magnets coming at each other because we were just a classic hella from Trasna and Shamar and we just went straight away boom Mershon ridiculous, absolutely ridiculous. Achan sin so we shall like because you're fucking you're mar that nigga mer but sure we get to that nigga agus like oh like to go fall bia sa chippy darnai agus we like yeah no bother at all how much year so it's clock she malo agus Hugh much ma agus K agus care will much law ach my year for la kiva chats la left up BBC Gaelic Jerry Ganam shit. Agus obviously to miss it wow leis a ban shot agus it shouldn't let agus came up and like oh so shot a ban shot
Bhí se fairly off. Sin rud faoin Oireachtas mí dhéanaan tú rudneart míheart na rudneart naheart ahanú go le. Literally, she almost shot Mas Shamra agus be air for Fanatarm. She was like, hello. The worst. Careful to James because it's a crowd that cleans Jade bring this because I've numerous arms like that. Actually, numerous skills on we. John the one now because like Hugh one with a band is not whatever. I was ni Yach was actually with humor na tata like after who's Mr. on the wall I'm like that's grand August Hugh she's like a Bob August breakfast kids the fuck over the window says man what you mean you tell them window random window Nima Maga, we shall Mahlush, because I'm a collarbone. Hickey more mental. I'd say, Chamagram a vampire looking. You might like, we should build. Kids of safe to say, you have a band of Ben Acklem down the here. No girl freaking. Was it a tramp stamp of ours? Oh, God, you might good hard because fucking J-Mo Ivor and Mo Carter's wholesome. No, Katina are too low like you know Kinal groti tridla in yours. Not flash wound Hoover. Concealer like she's the one now. It's fine. Oh my god. Can I host my queen if we curry cheese chips? Okay, well shouldn't fair. No, shouldn't fair. Shouldn't yeah. Take Tarly and shin like curry cheese chips. Rashideen Pamina in tal. Yeah, I think I'm just emotional. Oh my god, and fought. Was a good thing I'll knee port. Loon and the Oireachtas she gets to throw that in. Oh my god. Heel heart. It was just fun of a bead. Kite all a rash of rubby, Kite Tashel is Kerry na wall. Oh whoa. No. It's massive. I wrote this massive fair that Harlow. Kite is a killer inchnish and you know Kite to scale. No Aniela. What about anywhere? No, Áine be your deuce and then must say that's what you're gonna do. We're exposing ourselves and Shaw, you know. Yeah, like we'll shall all know and we're home bars because in the ruddy Harley. Ruddy like Milton embarrassing Harley. We wrote the way in Harley. I don't know what's embarrassing for just shit. What's a good thing in Oireachtas the meal then you get your meal or the end because for dinner DM go more Facebook or relic and Jocko to again handshaw or son the man because Lorton and I was like yeah grand yeah whatever so in leather again then we shall entirely shmishy shoelish as a folk like in chuig yashta tagging the DM shaw kawultu and handshaw rubber shaw shit. So they're malashoon them no fucked up really good or whatever. Because the shoon basha okay when we just chassis later spitcher wood in the yay cave in the chassis room and then a GR mahala because the Michelle Otma really good it's basically run she shot. Just run she now where do I guess wohoma ho hall just can this get harlish our DM like Jim Michelle go homeland as machevne and it was bad. I guess panel can't I guess anyway, well. We do now for Aaron Bannell. Yeah. Yes. Mar-E. I know. God. Misha Shula Channel Fob because I couldn't make an amharc. I'm like, we're Mission 9 of Sienna. No, sure, it's grand. And then Will Shama. Which are just embarrassing. Mar leor no. Well, leor she luminiation, but just I had almost meet you, Jerem. But picture go carton like you know na year gin you the enemy gin Oireachtas on the hoof version. Yeah. So na show DMs again that. Or show DMs gin Oireachtas, but not on you in the head that. Nah, yeah. Yeah. Just upload just like the humor. I was just never. We go we ma heard the decline gin Oireachtas because we shouldn't get dipper shot like literally your moment in the yay. Ach decline because we farsha we man yay a list like bidger blian or the revisions are really annoying. Gavars hash scarty la banavar. Her card has been declined because she's stolen it. I was like, did the fucking bell? More than shot that.
You know, even a cantish just hashtag didn't see more. I was like, shut up, card declined. Well, feck me in your offer and fucking joy on there too. So like I'm a back quick moment in the Yale card and I was like, this will work. Oh, cringe. Oh my god. Anyway, we'll go on. Go on, we can look at. Tá má ceanú le má áige sin think an dig an sweeter, so bhí héins má cóil gar sear na haglí berte ahan blion, le rin mu sé chuine 8 níd agus is má wathair mhór scríd na haglí berte gcóí so haní si sús le characterí aistecha crackáilte as a gcóí a mé chuí mám, like she went to town leis an vestas ahan blion. So bhí blian around gromwood in a punk rocker agus nerd. So rid of mom can you back coming in or mo chud grige she clipping highlights rin she lipstick as lip liner cos le Pamela Anderson or vi me 8 by the way show vi me cludi he glitter agus cletchy as 100 agus muy much of lein so Hershey earn telly much den aglu le dahi sé as mis list cos le hooker biog 8 min agus vi me litter canon Yevlin Trevelin initiation be pictured the Merchigan in Arja or lampposts or food while lit cannon. Agus first the stas in Leorland sa program or fa blianta ni ek why do such it unpicture a notch. Oh so, my god. The hook love of her dog and the mom should love her she by massive chalk and cos le stripper bug. I do achru who anywhere agus hall shahar na go virgin. Yeah. Pamela Anderson or Ash. Where are they now? Pam and Tommy. What happened to them? Oh, the little girl grew up to be completely normal, actually. Yeah. Oh, and that's the barbed wire tattoo. The barbed wire tattoo, yeah. Agus bond ring, agus card to the bond ring. That's like a better just Marialga and Tai the Ogmse Nelson was with Kennedy and James, but like the Chagas car is the Montreal in Gaelic in UCD. Just like into cards like less Nadalty fast things like Moinsha like ni wohi mashiki he like grow arm of compete on the Moonshari, whatever Nelson was with Kennedy never shift or no skull. Well ni hook me Redwell nerder to cool girl own do unu sílam like tá cuma an ógur tó narcatú cos le go tú níos céine linne. But yeah, cinnte leis na tagas scóirí bhí siad níos cúir níos dún as like circuil acu lin, yeah, cinnte I don't know an Rocha mar an ggéine that James. Yeah, well, you know, he's got a niche. We actually banned that Susan Porter met a Garua on tagas score. Shout out G Dog, G Dizzle. Gelísa sé ní sin bhí gelísa agamsa mar letar go mai gelísa I leorcán. Yeah, bhí sé mar hagus scóir gail go Dan mé na teach na bhí mé freisler chláiste hiráin sin. Shout out already enough. Opcó siar op chearú. Look full circle. Funny enough, vi gelísa amsa ní óan go sé mar tagas scóram. Vi sé mar tagas scóram second. I should a wingman out first. Yeah. Be like Ross around because we should just like cast on the raw boom looks like get him out of a Cora over so we should delighted. Kitty now Eagrán. Yeah. James. Yeah. You're in this Riche do so on. What the hell? Like you know this is my wingman looking to Riche or you're not last on let's walk. Aristad sin. Cén ceall that, you know, nar tá daltaí agad like timpeall a cheer, like, you know, buim to le daoine is achan carnal and cheer. Like and fine to ceall that like an omlíonn tú as tú fásta go mai agus tú ceall that múna rudí as tú like, you know, sé ceall na taithí is mó fine tú leis, you know, because this is fáil achan eile Gaeilgeoir like or tú fáil anna díatas harba achan Gaeltacht sa cheer. Is this wrong? Full mím go leor gohairú an daine hagus an bhfuilteach me cuioine bheith cíir na garbh mé go bhar leis bam áling ach scríle me bheith ranglum agus gnéirhing bheith breanúir hi go fahileach cinnas rá. Is mar seo a déir si le I dtír chonne agus féchan le féchan an cearcha Tá si go minic mar seo just a rang breanúir. Géir na rudí seo bhuine so mín full mím an chuid na daine ónna gáilteachtaí agsúile agus agus just
Should be rudí crackout just na rang freisin na rudí daine le go has na trí gáide. Yeah, níl sam fiú an félum leir feber bud chréile mar tá chuide just scanlach. I mean, must maila tí de ré gan animní a lú is ar a méid a rásáir cé a dúirt siad. Na daine bhí láthair rang a hiigh si céhí an nach bhí me sa rang chorá lá agus bhí mu le caiint faoin ní agus faoin doch agus chuir me ceiste ó raiste duine be céan chuig go bhí ar taste bud agus blas logatá ach dúirt lead bháin bud blasta. Agus a fearbocht like fléas na chalíníar fadach dádas rang agus bégan óhrá leis mar óla siile bud a fearbocht so anyway tá post maithe gnis tá sé gobar leis an aige agus le gaiile déal. So níor hiic sé go déhí ráte aige. Ní fu pleiste riomh aige. Ní an gorásta sé was a choláiste agus ní aige fearbocht. I mean, test again, ish. Should have wrote this. At least all them shots. So never. So to do gober la beidh ish le mar. Níarm sa beidh, germ sa beidh. Sean Rose. Yes. Sean and Conspod ish Kane Doyle right. Well, is ascí dóir tá Áine agus Áine bhreis ní Áine bhuiir. I was like, no, tá Áine I'm like, where? Well, is ascí dói tá Áine ní bhreis agus tá nós ag bhaintear í dói na nearann sin á a bhacail bí hadabí, so tá de gal gobaí an éit gal gobar. As chluchan éile dúsa, so really tógu mar sceartma agus Virginia áras sugan agus máscan bag síle man ran farse hiúin ó hiú na ásta ach na bhí geirí peú cin taine a bhóir a chláir sá do chuilma ón treniu fa siúd bléire cin scrún hín fléim emoji an tamóra gan náam te go fáil agus dúirt siad gréis agus haar smaintí siad ar cindóid a dar sem has bell Áine go dtí goúiste dáirí ar léir. Agus há si daoine gáil cin daine ar chláirte? Blé. Was an sin tan cúpla duine eile agat a dhearí bladara cumáid. Oh yeah. Well, Alexa, glad hair. Glad hair during Alexa. Yeah. Bhí áin agus hiú cans bhí bleide agus bhím se come géisir se leis seo seo ach bí mór seo a déisman, but bí mór gúna géis radio sa dé. Sin mar ar an seinsúir mar lots of fuck uair an rút seo sí mar ní mar feic tá bladere ní é i chasan nach was it backwards was it the pronounce are weird tonight. Really like oh no Sinead is like raw. Kids are freak and was raw. Yeah, so tá go se bhil agus le like blé más bell Áine germs a bléide agus sin tá Tristan a dhéanaan na stingsbuge dúir sin bléide dúir daoine agus tehíine idir a trí agus a chuig, so rilí bin hanna go homlan másci. Ach tá se go maiid rilí. Tá se a léirú dal an scéil ar bhain as an exús tá se actually ar cool staite, so ha gloisian daine bí mar seaire, which is about like hard, but ha gloisian Pas gahan a ghfuil tú an. Sin gur gitte is cuid mór den brandathú le Áine chu is ar duo sibh tá a gahan gur Áine agus Pauline tatí le chéile agus tá gon ghfuil tú deanú na man hóisiilta cumáin sin is a gen jobíta. Terrible. Moim se eiste ag chur ceisiart sa bhcréile seach go leor na freigraí órás. So beidir go híar Come on, James, pick it up. James ní smó ceisní chur. Mar tí mé ceisgurt go leis go. Okay, interview teach car voice. Agus ví ráin níos túisce go rá tú radio na bhí tú an go dó.
agus tú go an loch na chuide. I binne ik kin al an gar an bethe a bhí ikestead agus tú an óog. Well James is ontach symbol leis well. Na ire des me níos agus hannig man radio gomennicus mé tíchandach a bhí taú gom gan sta sin agus bhí aithne go mar wanted a bhí gobar an mar sin is cinú neidir a bhí an a gan rá na main agus slíbe ha se a. Iontoch. Agus inis gomuid ag Nancyvig Nancy Wickling Tam hís gunta hearing. Bí man gan ma. Flá. Oh my god. Bhí ma lehas bhí ré goman sin right. Bhí ma gala dhéanú si rud a rein ma? No, tá tá díra le hiú agus bhí ma gala hall. What? No. Just a bhí náhil ab eáil tá powder puff a go mu lá agus tá genú áta seir ingus macréna ar ortí just cóhex don na sáí he investigation be seo ó Tombstone James. Lads fi sin anhaith fair pléidíh. Sin honestly highlight on sin Buaicphointí cin the phodchraoladh an phodchraoladh a gotí seo. How much I shouldn't just go shach on the snippets names because shach and postly there right on Wellstow because like you're real they were like well Wat tá híbar gom? Tá trí go of Jake gentle go man seo. yeah it's need rust my fuck who want. Like Eric or Castart fi the man hosted because obviously tainta just nice random like you know ag dul ó ag garve ag farmart gigi ag postal like realta or the man hosted agus genu what the bugger so like can file like or hashi to cur na posty Swiss cadach like yeah actually sin an keist ni mission dig no fa am keist no kon scorer komala tak sin keist ni mood stoilm kada spraga douchma vi se goni din of fi on or Snapchat like rodi an hin bleegs vi the size ganúr im hom féin gur mar fólum da gur ha na fi sin order TikTok der go huntalá agus nervn cap ken echer near hig Áine iad ach láháin agus me trenál an culán se vi gom a ha gom fós brandy just yimig an fi an virle fad tres I haváin dia chuig mí an Nordagener agus cúplaní an vi nís mó na milliún tres fichant ar vi seansa. So yeah, hopped on the train then ag úsáid ma vadra le callhaint meach agus is ríiste just fi seán a bhuiin lehestocha. But sin spragmestocha, but nuair a hosnig agus níim tre seo rá go publi godí se brahamana chumpór chu bhór go loidir. Nuair a hosna me machchan lehanach an Kerry Cowboy, bhí sé chuna bheith vadníos like, you know, dána. No, bhí sé deire. Mar an aibh bheanna bhí an ommarcha daoine fiochantir, like daoine raibh Áine go mortha, agus bhí sé treanál mar bhúntóir ná, and I was like, oh, cai mé bheith PC le seo ná. Sin mar ála sé sin, but an céad fleanna bheán bhí sé bhad níos dána ná mar ríbre sé meach. Bhí sé chuna bhéh mar platform le only farmers a lá seo. Look, há gach bóthir a dul sa tro céanna, you know, it's only farmers is sé an deiribh le seo. Like, can't chun éiscin de ceann lín éigen ar nóchtáin. Gan fithe bliain na mar sin agus darú déanta gachéin arm. Just céad tú farmer TikToks there. Agus cicha rá sé nuair a hosa tú I duine na fi an seo. Cicha rá sé like ní go ra Somália ach like timppó a chud cáidir dí. Tá amsa na hosa se seo. As níos tá mis cin bugaín difriú go cúpa duine atá go mar like agus FM stick dí. But tú fá stick dí ag tús. Well, an chéabhatún há díant an sunna go tá tú gach leis bhfuil cáda go. Le a bhína caiint le madra ar a fón like I mean come on. Is léir gohfuil 5 in a strám chúise go mini seo. Like is dólam grád ar bútha fum le bhí fiúnach. No, bíonn siad dihír a magafum. Tarlín sé fós an támar fad like bhí mar mothí glána le déanaí agus bhí sa caiint le, you know, Ben ag play cuasaí aimseras rudí. Agus tháinig carlam, you know he talks to his own puppy like that, you know. Like agus díag sem like cad tá carlam a gine. So, you know,
bíonn si gcónaí megaphone, but sin chud an saoil agus is mala me sin féarnig le fearnach. Mar braham am míiste America ná réigen. Doch tín like amharcoch do má bhla, bit is like bunas anna hena vas bhí seán sin agus fair play this rodí, but like in éan just bíon daoine megaphone agus tá sé bhad níos compór daidom. Mar nílam go maithigh tógan bhla, fear bhadlam just like cáin a ceartáil. Agus fatá sé granúr sin nach cuma. Agus cai gohfuil like an bhfuil go leor lantarí agat America mar tas gom go brála lantarí America na concert rud éarnach sin éon rud winnin leis an tír seo eáil agus American siidir d an ansort éagsúil mar sin cai go míid siad just tóca leis. Yeah, nar hosta sem achas Americanig ar fad a bheann a chá níos mó éarnig do leúnta níos ná mar a bhí. Ach like an dinglasáil bheann, so níon sé éon differ do a héal ag go bailin á riir, mar like naki as a hog ma vam is dead like come to deal of force ni higgin she cut in fel gum like capture go ma kind clum fan am yommer and so like become the macorde po ma so ni ahrig she ma hel di an yen the stoilm the revian taft in the girl in their shoe shouldn't kid says oh god ag rowas last modern verum agus mis like oh ta hennig been or ta just is maar sto in han to kind dierlichen boon like ni hall to go dine fiechenter de welle so min se mar gen podcast run like Braham just school ma kind division is ha dine je far ear maar hama machas Christian is Dirk in James there's reputation son ha me but look how we tackle go the let's go the whole way like cancelled you me sauce give me cancelled sure Well, Hugh could be run to the gay ra and shot the Well, ni wanted to rock bottom, but he knows then fair. Shan had kin sus as bob, so a piece of pounds popper that is air shot go skrive the letter in it. Queen on mission shin rock bottom, right? Shin the punching is kind of like okay, no. But Rutu he like agus like nervy to earn firm or nervy to yen in the fish need like to he sweet you like a genuine like gobbers the man or whatever like we'll do an ish like at the heel to the to like oh yes I'm going to be very firm because just to seal on manella like in seal the guy like a good anish like we'll do sweet you like better rhyme she's in Valashaw and that of a earn firm anish. Well hamig crossboard for large you're also of chunne bheith in an fneachtar an bherim agus mé ógrain chu mar cíimiid sios an bór mar há methir féin an óg agus há sé dachar glór brahar an bherim meor fel láir an stíl bhfuil rudaí tú féin gan bheith trúr ag fneachtar an bherim agus mar féir leis an son cethir seir ní beag sé indianta néachar. An plan a bhí a gom ná just mar a dhéanaan forhór an náil just goil na bhúine i me an scoil nó rud ag mar sin rud is fosastacha tí sa cuioine bhil léanta siar fada gom agus whatever dhéanaan píosaí son na goil ne ach níos sé há sé treis oscailt agus deisne teachta amach agus hásim agam na man agus ní cheappas riamh gomach bhís áráit a caiintríomh ach ní chuirs mar an spéise dic nó líocht ná duineh mar an fí seán an rud mar sin ach is mailm an slíon nascin sé daine le chéile if you want like ní bheith mís gan an technolíigh se riamh a caiint in chéile like seachas ag na reachtas péidir ach dearú déanta gunnar sin so ha mi den on nascala daine níomháin ar fud na tíideach ar fud an dahain agus á sé dochreite stocham ar noch a bheith cluiste agus ham chun éirí deep in ish but like buchlóg fás níos an bherim sa han tú cho isolated like ní bheith fá riamh a cuioineh gimach daine America agus á mar sin a fiochantar agus a géisi leis méid le rágad so power trip cearta se he á sé nás ar chan tú high vis like an kocht fadagan ha sé dúach mar sin de mean stocha er ha daine géiste leat agus ag dollar TikTok na hen lás ar Instagram if fiechna mé a harsúla god like find tú sais an power trip son but yeah tá ning se lom tá mé rá bín sé agsúla stochan na hen lá ní bhíon éon dá géis dúach mar a dhéana so yeah sinna céis freigur stolam agus freigur go mai tú rafuí le nascú daine le cheala le cé na daine mín tusa last ar na man hóisiilta le cé na daine a le spragan tusa le áhar a chuir le cheala dí mar sin. Is mailam daine chur nábhar amach féin ver méor gan dá mar just há sim gom féin an agus is mailam
na rudí dhéanann siad éiscin stocha Katie Shanahan fearr sin den is móbil am fiochant ar Instagram just há si annacrách leis reels is rudí agus há si ar TikTok leis just plug díon sin. A go héamh na gcuilna do há méid sin daonúnta gáil níiad duine bháin anim nniu aber ach an rud aá eisteach fan leilinn, like is dólam go míon daoine fiochant ar mochuid canted nachfuil an spéisigus ar meort an neachar just dír tuis go bhfuil a méid sin gcuil nán. Like fáim mé féin if fiochant ar like fi seán a bhuiin le fashion is rudí nach cumas sa tuclum, but just há seas gcuilinn so just fiochant tuair, you know? So bí mi takeúil dá chéile mar sin, but yeah, níaltain duine bháin anim nniu ar ó hebh na gcuilna do mar há si go léir chónta agus samúil. But like is máil am rudí há go homláin like as ma níos ar fad chomá. You know, bí mi fiochant ar spór táil America agus bí mi fiochant ar, you know, rudí bhuiin le tangacha, rudí bhuiin le na hensáis rud ná riamh. But is mála mé sin fé TikTok mar ar an For You page ar cinnta rudí cho randomach, like is fed le a bheith fiochant ar fearr sa tín ag trid le crogal nó rud aigen agus an son an íag san ben aigen ará, you know, tí mín siad like oh, ná bí fiochtar ma hair, you know. Actually, sin rud bháin gan mé rá. Is fuaile mé sin ar nuair bhíonn sé sin ar scéalta daoine, right? Seo pet peeve há gom san isis, go mé mac cad a gaibh. But you know, ó ná túair aon ardam ar grúig, like níl an fiochant ar aon rud ach de chuid grúig in isis. Agus há deirú diaanta go mar péir rud a há rágad, mar há cótócail a grúig in isis. Like, can I have gin siad sin, you know? Má dos ná fáin fi seán amach. Gan feicrá fe a chuid grúige ach go méad a há rágad, ní achan ar nechar. But an dugan si fin ara gin intrééis sin, like, ní hiigi me. Do you know? Like, da min se búr a fe marrón. Ní hostáin amachchan fi seán de, oh, ná bí fiochant ar marrón isis, mar bheith gachtain i fiochant ar marrón. Ní hiigi me. Sílam go si go mín si de géirí ar dar go grúig sa cú. Béidir Sin na clásan an is, I mean, bí gúsáidir ar na insta scéaltaí. Sinnéad, you know? Há sí glicaí. Féad am céisi na chuir. Nada bhfuil cead gom sa céisi na chuir, mar like mis an but cinnte bhí rinne chuir lí aúpla ceistar an go bhí. Cad a chuir an fipper, sinna deir méad a géirí. That's her pet peeve. Cad a chuir an fippert. Ó héamh na man hóisialta a bheith? Yeah. Okay. Ba se le na man hósta tá rud amhain agus is fuil mé agus an sin dúirba seo agus bhí furding í le 6 farga faoi seo. Sí nuirta se breithla ding an chat, right? Agus tá dingi gar building chuir suas an breithla ar scéal sacu. Agus chuint le canela, breithe, canela, honna, breithe. Ditch, break, fucktar eile, dá, brisk, and cad, break, like, agus pucktar different le ahanana le focail, agus is like average that like fiche ocail is fua le mé sin, because we're just like, just a gal freeze the pucktar shot that like thing in that will go mar who's the head, so it's just like, yeah, current. Foundation you never the lobra hinish. Sin a ring thing you shouldn't do, like and bliana dirt machine. Agus vi dingy like on you work to say chakra to the breitla chuige. Agus about fur there's thing rud a wendlum agus vi shouldn't roll a y'all arm like. Yeah, but just right count the Vonacon son just law. Like what? Dá asú car here. What? Grippetanya. Sím go ceanna go lúteo go hána ar seo. Like tá sé go bramata ar brandaigh duine tá si de dul an gym an tamar fád agus mátá si géir suirt ústáú thuirt don an antaíach. Ní bralam gympix chun siad seach go mórm agus rud amháin eile agus degra is an cinál duine chéine dhéanaan seo. Ná mín ach picú dóibh hain ar grade socu ar Instagram, go mín just selfie. Gan cara ar bí le feiceáil, agus just bit like ní smáil amachfuoin duine agus sinna méid go le eiceáil na just picú den da socu gan fiún codéile den like déalta dul ra síl socu na rud a bhí mar sin, so yeah, gym pics agus an nómarcha selfies ar an grade dúsa. Tá treis bheith omláin a techt an son like. Bín máúir de grud carú fásta sin. Sin tí car ath gom le sin ráit a goin. Má le is just na Seansálaithe agus caiine cé tá se le fud na gcuilteachtaí ag na popaní searthart.
agus sin bear an gáil na poblí eile nachhfuil ar an chláir fast, cos bearing a lein taidí enú le genú cinse ghfuil ahan cin mar is ceart. Cargan brúte se an campervan Stop. Well mis bagí top bunk ar dús solis. Well níl af de Timán Hugh so níl go okay. Ní caiim sin as Suez go fá. 1 second. Sin mar secret shame. Hugh me go le aspa cara sinna las aim a bhí arm agus mé go sa réalta na Hugh me go aspa cara. Tá sé dalí genú gan car sa réaltacht. Oh my god, but see ví agam si cos ní bhím sa gáil heard, so ví agam si go bheith me se go grí sin fé me se costa Charlie Mac basically daró car agam na dtí nachhfuil aithne a gur Charlie Mac sin na taxi atá in hartar in na réalta in duna tá efir si go fáil agam tar speed dial agam am tá ding bhí alarm Charlie German. For me taxi leis an teachan gaite ar bhí ma hús ag ggógáil an ghaidir. sé fósart. Ean feigúil aon rud cultúra ná crack a bheith arsúil sa ggéaltacht so I think it's Ean a backbone the unsung hero in the ggéaltacht Charlie Mac. Bhí clásam sa fásta was a mintí hiúdí. Jack le le Gurtharci agus si jeez áráit agus sin na bheith an gurtharci agus tí has sa balla seo agus get níos Bhí íon seart seach bhí an a bhí mis sa taxi a fá le ur go leith marall goró an méid daoine bhí gáil hart bhí bes go chum chartar a cásta agus bhí ag punch bhhain bhí arm sa fáil a has a taxi agus osclú gata osclú suas gata aró len I think we're okay. This net whatever, but beyond chamanch fridge that I'll hig chatting in chart. Agus we lads in the hollow cool taxi. We shot as a claw yeah. So shot quick jig woman just run the fire to squash out urge to the fun the wall. When the he had the goni version was the West East we got Gasivu net agus in shin Joe Manger toga handle again in the wall. I guess Just maró rudí réalacha chuidína go dá, but your car na sure na sí an bheith brúte stamar bheith sardínsa na sa bheith gáil heart agus cabhfuil nála bhhain bhí an agus bhí sneartan. So bhí se gírí geala go ná seo, so bhí ar taxi le céhué ar a coach bíart ar har fa céhué go lé betir agus so sin níún na rochaí gála na net bhí seart a sleúnú sa tráta agus an sin tá deanna go mé fé marsúil nóála agus bhí me searfa sear cé ó ha agus an sin hanig bos eile nar gonne Martin Jadoni bhí an agus hiú me siiste agus go sé ceú go dtíon naíar Martin agus bhí dad go an áfran no wait Tá bh sugad san ihe bhíams ní bhí me gáil an áfran. I mean bhí tú gléiste hána féin agus bhín smudú genta so but tú gorci tá glámas de híad bhí an ála ag an áfran in cúr. A scéal mar sin ag ahantainine seaachtáileo í mu nú ngáil. Scuilm sa bhí hamháin is bhí neir sin daoine sa taxi len sílum beidir go muide títhe taxi 7-seater agus chu sé ar éis háartar an chundé mu beidir níos móna uirlaigh sa char as bhí ná seo bhí sé buna ceir go margin as bhí muidir leis jeez tá muid really place go den lehar Sky mu tá le lehars. So stop sé ag teas aige héin as lig sé dún dulatá teas aige agus an lehar úsáid ar an má háigh dí ná carí. Nílas gom téadú caigur go si bud chláán lig aige. As ní háach sin átrabí eile. No, níar le. Tí bh mis jealous gúna go daoine bh gur na hackneys óháile. Well, tá mis na siúháile ó tí Josie. Mas má haach garcho. So rudí nach mis na. Tásam tá lad vís tománs hackneys hat judge se cúnaí she's born ar a garúa. So na bh sin go sús le cún linge
agus siar na hián. So I could just jump on myself on a taxi. It was like going all the way here, agus all the way back. Just like a spin on my taxi. Sinné dá Eagrán ceithre sé tá dá chreite le creiteáil go Eagrán ceithre sé hána féin. Sinné dá Eagrán ceithre sé don na seansalaithe i leir Sraith a ceithre ach gur míle maigad dot bheith géisiir ling ná Jenny Jarmad mas maile piglaat rating hortún ar iTunes ná ar Spotify agus faoi leir tá muid chuig réalt ar ahanana a rud so sínam gur sin seans mai go gá go maiid tá muid arás le Eagrán go homlan uair a ríis an seachtainí seo thugaing ach go dtí sin gur míle maigad dot bheith géisiir na seansalaithe an seo ar an phodchraoladh ná ar YouTube ná ar radio rira ag a hátalóg ar an Áine agus ar an lún fásta. Agus mas maid a fáile deagháil linn tá muid ar na seansalaithe ar Instagram, na seansalaithe ar Twitter, agus na seansalaithe ar YouTube is go eáil ma é gáanta, agus na aine gáanta dar go Áine fásta a bhí againn. Mas gur anywhere amsú na man host tá mar anywhere ar Instagram, anywhere ar TikTok, anywhere ar Twitter. And James the judges for flairte ar Instagram, flairte ar Twitter, agus flairte ar TikTok, agus mu géir héna amsú tá hís mar Hugh Carr ar Twitter, Hugh Carr ar Instagram, agus just gra Hugh Carr ar an TikTok. Ach go dtíon seachtainí se thugainn gur míle maigad agus bunaí sult as an teir seachtainí. Slán!